Omurebe witu wa TV Stomurunzi nakutanjira eshaha za bibiri z'ekiro n'eshaha ey'amakuru Agacencwire kampamye ngu wasiba kurungi na nebe wakwataho byona katahamye ngu byabasa kuba nibikutamburira gye. Nintaka kushikizeho amakuru ombwijwire ninza kubanza nakoreka ebyagija hamutwe rero na bwanyuma ninyija kukuretera amakuru ombwijwire. Hugo, what is the choreography of this handover? How much do we know about what is happening now and what is likely to happen in the coming? St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom tendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji nibashomese baku kandi baheba omugisha kwekwatira mu bibari kwega. Omagacencwire kireki abaramaji bo kubanza bagutandika ogwana mugongo omuri Bushenyi. Mukamantu bakwasa bebembe. Obukoko butahirira abanyarusiza bwashishe ebihingwa omuri district ya Kisoro. Meaning when you spray without flowing from the backward, you actually miss the point. Mukuru w'ihanga yarabura polisi erikuhereza abashuma bondi omuri Rwenzori. For the police bond, that one I banned. Emetwe y'amakuru yabane kushikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom tendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji nibashomese bw'abakugu kandi baheba omugisha kwekwatira mu bibari kwega. Ninyongera okutanjira omumakuru Agacencwire kandi habwe kireki orukuzaga kusya hundi Elias Rutugusa. Obushambani bweyonjire kujanjaza endwara ya mpox omuri a district ya Ntungamo. Okurijera hari umukuru w'ibyamagara Dr. Amon Bahati abantiga na mushanju nibo bakwasirwa endwara ya mpox kandi hari yabo omuntu omwe yahirize kwitwa endwara egi. Okurijera hari umukuru w'ibyamagara bwa district ya Ntungamo Dr. Amon Bahati abantu bashatu baherize kusindukwa hirwara rukure ryambara rifado bwanyuma yeshagamo kuremwa kuzoma bicweka byabo by'icama abo burwire bwa mpox. Abandi abantu bashatu abakwasirwe mpox kurabira mu bushambani barukuboma isolation ahirwara ryitojo kandi twinamasiko ngu ndwara ikinekira kandi ombantu bona abo tubasize kusibura kutwariza hamwe tugerezeho kusibura abantu 16 kandi bakira bari kurunji kandi bagarukombi ombicweka byabo kandi hati bari mu gukora emirimo eyaburi. Umuntu umwe niwe yaherize kwitwa uburwire bwa mpox kandi abantu 16 bo bakizire basiburwa kandi bwa hati bari yo mu mbera nunzi. Ubwa hati mu district ya Ntungamo tubire twahisa abantu igana mushanju bona abarwire indwara ya mpox kandi abantu ababo abo tubire tucebire abantu 24 abo tkonfamingire kuba bine indwara ejo kandi nangwa ico busasi umwe yaherize kutwarwa. Dr. Bahati nagira ngo baherize kutazakondo mu marwaro gono mu district ya Ntungamo ngo bundi zikahweraho umukucendezo kujanjaza indwara ya mpox. Abantu urukura atabasa
ibyo kushamba ntakubyesasira gumiza abaronda kapira na muno amarwaro git gone tutire mukondomuzi twenda abantu bagumye bakozesa kapira kandi ejenwara ireke kujanjara winani mbashabike minyeto yanje mwetandare ubushambani habwirobu turi kutwakukeneze kirwareki so ni nyingamba we no muntu wari umuntu yagera mu bintu byotahera byaba kwemera here n'ibindi bintu byakuzahambiri biyotasa kuza kugira ngo ndoyirogo nanga niki ecyaho shikira nabashaho yeta baviye kitizi omuntu yakwatwa endwara ya mpox nayo reko bonero oburumo kushasha umubiri okushasha umutwe embeho engurukira okucumika umuriro hamwe na norohererwa ha mubiri ahabwa TV West and Elias Rutugusa. Abaramaji bo kubanza okuraga St Kagwa Parish muri district ya Bushenyi batandukira urugendo urwo kuramagana ebigere barukuza na mugongo barukuza kwetebekanisiza okujaguza ekiro cy'abajuruzi ba Uganda abaferire dini enkaturuka barukwitwa Kabaka Mwanga omwaka ogwa 1896. Abaramaji bo kubanza ku rugo mu parish ya St Kagwa mu district ya Bushenyi basimbura ha parish yabo okuzana mugongo okwetebekanisiza kwijuka ekiro cy'abajuruzi abaferire dini barukwitwa Kabaka Mwanga. Nabwo icyo n'ubwo n'umwaka gwa 14 webembera abaramaji icyo nabanimba gambira batwaze kurunjo umuryaba abasiya babarundane bagende kurunjo babasiyeje nito group ya kabiri ryo ndije biro abana babiri tubashangiyo twatanse nabo umushabiri hangari tujya Uganda abandi yabo nahurira kandi Uganda nanga tishate cyandira ngo bigiwe akwa amwene Father Richard Stebwaho parish Christi kamwinizi na rya andere akagwa kaparish yanyu yeterwa kabwa chimagana maparish ngaramaka imusetwa ko mutakarama bamwe habatandikira kuramaga mu parish ya St Kagwa basima mukama Ruhanga okureba ngwe nambe gumirene yongera okuruga habaramaji mukaga batandikira kuramaga bakahika 50 ukwiciriza ukunyene ukweshasha ngunyefubire umushaba kwanje wabanoshaba no kamwe kwesasa uyibawe nicyo rukwenda wende kuchitutuche mukama ntobakwasa bebembere bagendeje basheyo bayeterane n'abandi bashabe bigendere byabo babitunje ombara maga harumwe minyeto otireho no w'emyaka 8 amaga kwanje nikandika kuramaga abanyeshashu umuntu unabirenkiza kugenda kurira gwagera gute ndayibambe ukako nabitambize ninzana mugongo ukasanga bagubazira kuyihanduka yekinga kurira go mugongo na mwe shasha abana batekateko ku maresandi biro mu muhanda okwika hakashoza na mugongo ahabirabiro na bitano byo kwezi kwa 5 omwaka ogu omuganda ba Kristo bekerezia ya Chamabare Chamuhongo mu district ya Bushenyi bashabirwa kurekeraho muzego kunywa marwa ogu bahindwire mishega omumaka gabo tata nanye turi omwe twena turi omuntu omwe twena turubamwe tari umusiramu tari umukatoliki tari umukristayo twena turi omuntu omwe tweshabire ebigambirwa mu kusima komwo mu basiramu bo muzigiti gwa mashonga erukushangwa muri Cyamuhunga arukusimira kwirukangira Chamabare Catholic Church obwe bireneja guza sande yo muri Samurunji ekinkozire nzire naza ombanda bokuza enanga generator amplifier na nemizindaro byono nabiramuza ebyo bintu bikwatire miliyoni 3 n'ecweka ezindi kwenda kumwabiza kunkwatiraho sugaga kantu twakazamburaho kagira ki kargaho ninshaba mukama Ruhanga na nabantu mwena okukwatanisa
kugira ngo tuyiheme ikintu cy'edini twena turi omuntu umwe gamba twena turi bamwe kubareba mwije muri kereziya mushimira Imana kandi mushabana akabahereza insha nuwesorohire yobhwezobu na kansara wa mashonga na chanya katura gasha kwa Ben Mhozi Ben Muhozi obwe turi kwetebekanisiza okujaguza ekiro cy'abajurizi Vision Group twakuretere cyo mutano aho group erasinje mpaka ezo kweshongore cyeshongoro cy'abajurizi neija okuhangura ebiconco ebirikubarwamo miliyoni 36 empaka ezesurwe National Matters Choral Festival yahanditse orukushashura emitwari 10 zo kuhanditsa kwa yayanyu mwekwata katambi akeda cikishatu mu rukweshongora chumwe ahabyeshongoro by'abajurizi akatambi kasindika ha mukutugwa WhatsApp ahanambe ya 0 cinana na mushanju nshanju ni 5 28 kandi umukatambako mutebwa okutugambira izina rya kwaya yanyu na ne kanisa aho mu rukurga ninga nobasa kutwara katambi akumuraye kwate ahabureberezi eyiramizo eyiramizo erumukurugamo na ID omwe ahimurashashure kuza kuba bamwe ahabahanguzi abarukoresa Airtel numuyimata star igana 85 star mwenda hash otasiemu code 11 runana 50 otasiemu na numuhendo gwa sente abarukwehanditsa ahari MTN yimata star igana 5 otorane payments otorane goods and services na merchant code ya NV3 okutaha omukazano ko kusingura kwaya eshemerire kuba neruga ombakurustayo ninga abakaturici omugishogu guruho kome 2015 ebyokwezi kwa 5 omwaka ogu ogwe2025 byona bahajirwe Pepsi, Centenary Bank, Equity Bank, NSSF, URA kandi nabishajikwa Vision Group netubendeza obusinguzi twagumizamo na namakuru ekibina cha NRM obwe curukugumizamo okutora n'obuciko erizo bukwetorori hanga ekibina cha NRM chatorana abebembezi aharengo orwa LC2 omurimbara abarinzi b'obusinje bayetwa buguru butakora hansi okwera bawodi yakakoba ababa basharamo okwika ahakwenda okurwana obururu obo bwatandika kuterwa shayibiriza kasheshe abarukura ebyo bururu omukibina cha NRM arengo rwa ward nebo babebembiremo omurmo ogo bintu bya kikazi ndaba kalimu empaka nyingi akaruru kalimu bingi abakyala bekubye bano bekubye omud yakakoba okushanga cells 17 abayeteranira akanisa ya St Peter's Church of Uganda abawalya Nyamityobora abayeteranira Nyamityobora omukishayi harkakoba ebintu byabanza guma bitubwanyuma haija habaho obuteka. And I'm very happy kugira ngo the police is here. Nanarika Nyamutobora police is there. All polling stations zona. Because when the polling stations is every nation. Zona yenda kusimoshe ni SDPC mwamkawigo amana OC stations bona aburi mu remuste bakuraje munonga de in charge. Ita process aine byona akamandera sero. Nimbanza kwebaza abantera karuru abampagira abashiza bambandebera karuru kandi batakiba. Tayawula amumya kalulu nakamuwadde nayakole ki abamuntu akalulu kansemeza tunne kyokkola abokola abatamu obwibi konka twabugwamu basaraho twajjangu basomizi naharindi okuba torine gani garukansima akakiko k'abagurusi n'akakiko ka veteran nako kabaho hayahaya nangwa na samposi akakiko k'abacyara kuyaho ubukiko na poste itwafuna iba hayahanira ni ya publicity niyo abamuhoti nangwa haba mu bitikirizana kakagaruka mu emirundi 3 chenako
tukomerera tulonza obukiiko buno we tukoma tewali kiddako mpaka ate emyaka emirala 5 naye singa wabaawo puroguramu nafe abakyala tuganyirwako. Veterans tulina ebintu bingi ebirikutusaasa ebirikuteekateeka ngu tukwatanisize hamwe tuiza kuba nitubisindika omu maisho okureeba ngu byatunga answers. Nsima abatakabona abandabyaho anapoziti hano tuna abantu batanu na munonga rengo wa LC2 abantu ani bakora ki nibagaruka mbatura n'amabanda rengo wa LC3 chete division level na munonga bari mu ndengo za city Kambala city Photo city na n'izindi abati bose na Silimo Gideon aho muri Mbara. Webale munonga omunyamakuru witu Senyumu Gideon twagumizamu na namakuru ebitongore byo kwerinda byashoze njendererwaho eshemerire kuraturwa bobona abarkwetebekaniso zo kutambura kuzana mugongo okuza ekiro c'abajuruzi ahabwo mwakogu entekatekezi zashohozubwa omugambirizo wa polisi omwihanga SCP Rusoke Kituma omurukiko orw'abanyamakuru orwaba omurunaguru omuri Kampala. Omukugamba kwa ASP Rusoke yashaba bakama baza loji okanditsa weno rije kurara omuroji sabo no kubiyaho ebirikubakwataho na mnonga ahandanga muntu n'ebifo bye muba musuzemu ebifo bye sikumala gasula buli wamu kyovola ba twagala nnyo babenga basula mu masomero mu ma compounds zino zezimu zibaza za churches kiyambako netumanya nti ekifo kino nekino mwasuzeemu abalamazi nga wabaddewo obuzibu bwonna tuba tubatuukako amangu awalala wetusobodde ne tubawa n'abasirikale abarukuvuga ebyiruka ebya buli muringo nabo bashaba okwegendesereza obutatomera abaramaja bari aha muhanda barikutambura okuzana mugongo. Then waliwo abayina endwadde eziba zeekwese so abakyatambula ne group nazirika taina kimwogerako taina ndanga muntu taina ki so abo nabo tutera okubafuna so tuba tugamba tambula n'ekintu ekikwogerako ate n'ekirala namwe nga groups mubeere n'ennamba zaffe aba security nti bwe wabaawo ekizibu ng'ekyo mutukubira omuntu ng'oyo n'afunanga ambulance ne tutaasa obulamu. Ahari abo abarukutura hina na mugongo nibashaba okugumisiriza abo kukinga enguudo n'emberereho etamanyirirwe agumize ngu embereegi neyakeire kakye kurugira Rusoke abazira baratambure n'abaana babo babareberere batababoraho omwijurano rw'abantu abarukuba barina mugongo. Kino sirwe lusoose abaana babula kubanga bino ebintu tubyogerera ku experience nti olunaku bwe lugwa bwe luti pap enkya mugenda okuwulira nga polisi tuli kulangisa abaana ababuze naye waliwo abaana olusi nga bato nga omwana tamanyi na linnya lye then waliwo wosanga nga omwana tamanyi manya g'abazadde be olusi nosanga tamanyi java kati ebintu nga bino muyina engeri gye mwetaaga okutuyambamu mutuyambye mutya omwana okay olusi oyinza n'okusalawo n'oteeka akapapula mu nsawo y'omwana nga kaliko contact y'omuzadde naye ate n'ekirala gwe kulwaki oba opulaningira omwana okubula kuuma omwana ekyo kintu kikulu nnyo oba bw'aba nga fine yes akubuzeeko making sure nti otuukirira poliisi. Yashaba barikutambura n'abaana babo okandika enamba y'esimu bakagibata omushaho kugira ngu kyabaho omwana kabura abaramutorotore babe beine aho kutandikira. Kusima webare okugumanitwe aho uri kuturebera hona kandi na nokutorana okureba TV we studio makuru agacencwire konko nkirize mbase kwa nimpomora okache ningaruka na makuru agandi agarukurataho negakushikibwaho Movit nerwo mite nebijumana ohizezo rukugonshaka okutanga endwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawo
Kundeka mwana wanje hata bakuguba mofiti bakabito mushipa kimwe. Agarukurataho abashubuzi bo mu katare ka Rugazini betombwita abwembera mbe barukoramo umurimbara. Sente z'abashubuzi ziriyo nizifata na unongitwe bakazituriya sente za banka. Mukuru wihanga yarabura polisi erukuhereza abashuma bondi umurirwe nzori. If any police officer is giving bail to thieves, I will arrest him. Agarukurataho gabanaga kushikibwaho. Movit nerwo mite nebujumana oyizeze rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazombane z'imbaho. Kundeka mwana wanje hata bakuguba mofiti bakabito mushipa kimwe. No uromu mbali kuija ine manifesto. Nyowa kachebezi yatukabya twenda alijeho akuri chimpisize chi. Imwe banyambarira mu mbisize. Mbisize chi. Abantu baganda kintu cyumwe urutindo rwa katete turukozurwe. Abambo bari kunyanga. Nabo nari mise ningabo nari basira umusaza. Kamugashabeka nubwo mazina ganje kandi ni ntwaro kusima abahurikiriza ba TV West kandi na munonga abakina abana abacaru kushoma nikirongi twashikumu kwakana kandi tameriyo neza kuhendera konka nikirongi wana otekatekera tamwe kuza kwija eya kabiri yonko muziwe kandi nko murebe ni ntwaro musho gukumanyisa ngo tanduko bike school fees yawe bicerkari kandi nikirongi watekatekera school fees yo mwana wawe kugira ngo yana ahumoroka uziteke yo kare kandi umwana umutwaro mbwire kandi umuto mwishomero eryo kubasa kandi ishomero eryo sheme kubonye no mukagwa naryo na munonga aha mushomesa ari kushomesa mwana wawe aha bebembezi bishomera abo kugira ngo ucone kirabe ha mwana wawe mukushoma kwewe wabana wacumanya ningo wakwatagana n'ishomero kwebwa ngo mwana wawe yashomaje kandi nyinshi akareye yabe yo muhendo kandi yakwesi imisa yakubereye yo mugasho. Retirement buri muntu wena ojyo munsi nazo kusobwire na retiringa ubona kora business oboye ha murimo one ku retiringa so ku retiringa no itekateka ryari ukuri etateka retirement no itekateka retirement izoba eyo wataka gukora umurimo watakora business ingizo yo planning retirement waza ha murimo ingizo yo kwereka retirement kugira ngo in case obwe kuburika akabura umuntu wena yo business ajya murimo na munonga civil servants anyakankaga ni bari bajango tahe rero tubwire ubushe ko no yebikira kugira ngo wabuzo bwirobo obone ezuwa kozesa na munonga umubwire bwa bukuru. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. Wali yakapia. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nevi yakabibiona. Wali yakapia. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nevi yakabibiona. Letunjire kabo the Super. Esimu seya smartphone. Lero tungeza GBs 16 zabusha. Tandikana deposit y'emtware na necweka. Lero zindo zishashure mpora mu bicweka. Buri izoba uri kushashura sente ziri hansi ya shiringi 10. Nobasa kushashura buri wiki nare buri kwezi. Kiri hariwe. Turhamwe amashemerura gitu tigine kizivira. Amateka n'ubushunshureke nibukuratirwa. MTN ni rebero Uganda Communications Commission.
Echiro chisisire chireje Rose from Nempa kasheshe karonje Para here Rose spring na Rose from Ejini biti Dokuro busas mukashesh Nigukoma sajingo muchiro chuna Werare nko mwerere n'umfaratsi gw'umutendo kandi nuguhanga umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho urkwenda Rose from ensiye biroto birunji Yeah, biti kubyenda. Penkoni. Penkoni. Yakwera utamuyumu mudu nokora ekinkire wanyompenkoni. Wanyompenkoni noshumurira kushemererwa urubunuzi na nobusinje. Nuenda kuchamuka mpenkoni. Nigenda. Yakini chocho kunywa chonka. Mpenkoni ni kwamani uhindiko mushija nyishija. Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura. Ngasinywa de kumpenkoni. Ukakasi. Kwata. Nawe nyuwako. Tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga. Iwo mushubuzi terasi muzitezi. Mpenkoni. Wachinkorire. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahibaru kwereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, echitoche, echozi, embondi, greens, obutura, eshwiga, kande echo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 36 33. Manager ogito wagito ko kama tumukidara kabataka jiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring ebyoma tugumiseze shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapesi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Fins Medical University yonka omubyo kutendeka by'obushaho byonka omuri East Africa neyeto kushaba ahabwa intake ya July na August omashomaga Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, Bachelors in Pharmacy, Bachelors Nursing, Bachelors in Midwifery, Bachelors in Medical Education or Tutorship, Bachelors in Laboratory Technology. Naza program is a diploma ezirimu Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Weekend Program, Nursing Weekend, Midwifery Weekend, Medical Education, hamwena neza certificate ezirimu Nursing and Midwifery, Pharmacy, hamwena nezindi nyinje. Tushirire ahitajirite rukuru omuri fotopoto ningashi oteresimu noti mushanju munana mushanju chinana nemwe ashatu nitano nshanju nitano narishi tutayire ahachibanja chitu www.fmu.ac.ug. Fins Medical University, saving lives our passion. Tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohurema twenge aha mumiro nichikurwa kurugo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi Farm Company Limited aveine teknolojia nebyoma bya mutindo chituzi
drink ikirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga echa UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono mu ihanga kushubura tera simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatu nemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 009. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amachemerwa minji ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nituchenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarigana n'etano okora cha ichenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu not mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga noti mushanju ina itano ninga noti mushanju ina not rukumi ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwami mazumo rya hano bari bategerize mu mbagano mangwe shazakiri wansuko mu motoka iriyo nenyusi yo ngwija hakunywa mucyara unama utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufondorira kahurire Kamwana tera chairman wembaga akongeze yo nako keshahe ito twe tuyo no diplomat akatuka kanuzira hanga waje ukanyiha ambi mucyara n'abagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende n'abagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze fo mu mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNBS kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimba rarasite obwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga Makanising street ahakizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga house hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahavanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotel nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwinji transport eruho washika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata omakuru ageshekeki His Excellency Yoweri Kaguta Museveni urumukuru wihanga yarabura abapolisi abaruhereza abashoma za police bond ngo nibija kubingwa ahamerumo yabo ebyabagamba obuyabanabugana habatura abatunjire esente za parish development model aha Church St Peters omuri umoja omuri Nyamwamba division omuri Kasese municipality. Mukuru w'ihanga yabanza kushikoma makagabira perusi watunjire miliyoni emwe kandi eja kajigura hengo koze mtwaro nkaga izindi akazigura mabyo kurya ngukonko bwa hati nagira nkwiha yatunga sentezi agurize ngo kemirundi 3 konkana teganitse bokizibu cyabashuma muri abo bibanene no muri abibi haruma abasuma bayingi abasuma nekizibu icyo kubanza kiba kubarwanya sawa hanyuma norora ngokundi ndo mukazi owata kuwezesi His Excellency Yoweri Kaguta Museveni uri mukuru w'ihanga antu yarabura abapolisi abaruhereza abashima police bondi ngo nibije kubingwa hamirimo yabo. For the police bond that one I banned. Endebe nabiyera omundu ye bondi ko polisi echo abirichi mania. So now it is now for you are because those are directed under me. Ati abo ebo bali omwa mikono yiwe nga president. They are not judiciary why I must go through chief justice. Sibalinga baramuzi yari suppose yari rabo mwise baramuzi. Unachi ya command ni chief. So if any police officer is giving bail to thieves, I will arrest him. Ndio police amimi akaha akariko mundu omwibi
President Museveni yagaruka yagira ngu nangwa gavumenti eriyo nekora ekirikubasika okureba ngu abantu batunga amaizi omu maka gaabo okuguma nibagaburira amatungo gaabo. But now, where we are moving with the chicken, with the pigs, even with the Frisian cows, it seems we need water per homestead. Enda hatia kaleba ya emeringo ya tukagenderamu rendo mwetrunga siangoko siambunu siande chikanzalinga obuleka ya inawite amezi ayo. Honorable Jovrin Kalisa Chomukama ori umuhwezi wa National Coordinator wa PDM yajemerera bakuru ba SACCO abari kurya ibituga. Obuzibu bwiziraho aha SACCO ahamirukaho hatiya obustine buzibu aha district ba supervisors nibakora baraza zinizikorwa aha magombora bijagumizamu mutu sensitizinga beneficiaries bakufuna bakamabe sente. This woman is a very good example and everybody must learn from her. She's hard working, she's very intelligent, she has used the talents that God gave her. Mukuru w'ihanga yahendera hire Peruth Bira miliyoni 20 ngo agure mutukutuku okumuyambaho omu byentambura no kubombeka ekiragata hanjiye kandi yagaraka yahereza abandi bahinji 10 miliyoni buri omwe na chairman LC1 wa Umoja yatunga miliyoni 6 ngizo muhero ho mu byentambura gasha kwa Gilbert Muhanguzo mu Kasese. Webale munonga Gilbert Muhanguzi twagumizamu mukuru w'ihanga President Yoweri Kaguta Museveni erizoba yatandukorta yayo rwebiro mukaga omucanga cha Rwenzori hamwe na Toro obwa rukurambura abaganyirwa muhururu ya Parish Development Model. President Museveni orta yayo rwe yartancho mu district ya Kasese na bwanyumanukwe kuza omuri district ya Ntoroko hamwe na Nabundu buju. Omu district ya Ntoroko mukuru w'ihanga yataya ila Steven Kisembo omutura wa hacharo cha Kisungu ya kabiri omuri West Ward Chubuku Town Council ogusente za Parish Development Model akazugura membuzi ogu na koromo go kuri sente obwari kuri sezo mugiga outwamanya hirya gato embuzi yemu nageguza habukuba umwana karwara abantu ina hambire nkwiha sente abatoro bambe cyawo n'ikikujona nanyo karori cyange nice cyanzenere na embuzi yegi natunda na herero mwana isomero kongera natundende na janza wo mwana kabarwaire nayo ya nyamba. Kisembo konka yagambira mukuru w'ihanga ngwibura ryitaka hamwe na namizi bemuremiso kutware huriye eyo kuri sembuze zo misho kurunzi nyonko muntu nkaba inyine kunehera kuona ngo nanye ndefone embuzi zo kulisa nkanyo umuntu beite embuzi hatsaza ndise embuzi zange kandi nindi sente za bosi nifuna amata ekini mpura nichebonde zamu nyowe nkomuntu. Omukugamba kwe mukuru w'ihanga yashaba bebembezo mu district ezi okukora cyone cyo kubasika okureba ngo babunze injiri ya Parish Development Model. Muhorere message ya NRM. Ikizubu I think there is some yaba no kugaya yaba niki okugaya mu rutoro bakweta bato so mbona hati tukatandikira aba bana ba Kisembo bakubere batandikire kare aha chama tabagaru kutera district ezi bwashesha bwizire mukuru w'ihanga yahayo eco kutimbe bidoba nko mubazi ogwaru kugira ngo gubasa kumaraho amatabaga twara batukubona alko mwize ngabatwara abuko gasigara ngaguma higurita gakuba tusime diba alko mwize zone katibere gari would be trapped in the valley dams for cows but also for fish farming. Bwanyuma ya district ya Ntoroko ogu yataya ira district ya Bundu bujo oko yazo wa Kachuro Banada owa hacharo cha Kanyantua omori district ezi ariyo bukugurira mutwara komena kichweka ariyo atingene ndini butwagure mutwara ebiri tani satonko ya mu milioni nkaga mu buri kweri eberongi binkwete kukwata mukoko senga Kachuro tinisomie
baitu nasangiye abana banje bona basomye ogunahinga ekihingwa kya kokowa kandi nagira ngu parish development model emuhwerire cyango amakuru agagasha kwa Jonathan Tsingwiri webari munonga Jonan Tsingwire twagumuzamo na namakuru abashubuza bari kushubura mu katarike byo kurya akarugazi aha omurembo orwambara nibetumbwitwa ahabwembera mbi eyibari kukorramo omukataraka bagumize ngo akataraka tukombekere kandi nobagira ngo tibine baguzi ahabwo butagira na n'imihanda erukuba leta nka TV West tayera abashubuzi bo mu Kataromu ngo kugira ngo barabe no bashubura mu Kataraka konka bari nka bari kushisho bwiri akatare mekatikombekire tukakozire singali nko kuba kozo central market ya detukikira grade ya central market but at least ntubasa kuza a level eri hina central market so that tubasa kufuna ba customers nito tuguze bintu at least neshenge no kuza enyanya 5-10 ba customers babaranje no rentro kuzitwire vakedo kujundire haha esente z'abashubuzi ziriyo nizifa nawe nongitwe bakasturya sente za banka zebira nzo turuhunti koresa abantu bongera bagira ngo katara katkine muhanda ari kureta abaguzi ekiri kwetana n'abaguzi bakanuga kabantu shaba kombe kweje kahebwe myanya kogu nobu eno nori akatare kankine abukurugoko byo mwena amaruka ayarugoko aguza yabahaguze konkano reba tenko bobudara bono bure bwijire turi mu bantu abo kugira imbere za kwa baba customer tubaro mwentkine mbera nunjo kutwaraza hamwe nyine abo bwa hatano bashave bembezi babo ukubombesha akatara kahurire babase guzaje imishufuro yabo batuombeshera akatare kitu emidare za standard ni totalist kubuza hebintu every expensive cause pana utinkabaza kushike eshahoye mundi ishongani haniza kuzitamdaranzifa wankani expecting akatare kakakuzire kaboni umuntu na parkinga aija korachi twantshabangu government yatwira abantu ba muhanda hera ekabagarro mu katare midani mugira yonegere mu busha karayi nakan ko karha bashubuzi bonka which means ngo abashubuzi bona bari hera amahanda emahanda bagishazireho iketo abakubi ngene government tubigiraho abantu ba muhanda muranga tugutera twarata yayise ba technocrats nari abakozi ba government n'aba politicians ba kansara n'abandi bono bakimanye kintu cyo twire tukigambaho konkana hati tukatungaga ubwiza tukirire jo mu mugabi orumeya wambara city subdivision kandi ibintu tugambira hanshongeje akatare cyangwa mnonga tibyombeku so atko kushaka akatare umujungu nakita tano kine sente nche kataptasi abantu bingi neitwe tukutwaza amaguru mahangu mnonga kurigere kitkuya mune kitkuza kutamu n'abantu abantu bano kugira mnonga nkakatare karugazi icyo kubanza ekimbanze kora nyo kumbire meya banze katungire cyapa shangirika nobukare kare ka kanso konka tutine bandiko bya katungire cyapa atikiryo mu mazina ga kanso hato tutungire cyapa twaza kombeka akho tubeta kwasa kombeka katari tutine bwana nyine tutine cyapa cyako government te kwikiriza ne sente no bawasta ahataro akatare ka rugazi nakashango mu town ya rugazi kandi nakamanya mnonga omukuguze byo kuri aha TV West in Susan Charsima webari munonga umunyamakuru witu Susan Charsima ubwe turukwetebekanisiza okujaguza ekiro cy'abajurizi Vision Group twakuretere cyo mutano aho group era sinje empaka zo kweshongora ekishongoro cy'abajurizi nibija kuhangura ebiconco ebirukubarwamo miliyoni 50 empakezi zesirwe National Matters Kora Festival yahanditse orukushashura emitwari 10 ezo kuhanditsa kwaya yanyu mwe kwatakatambi akeda chikishatu mu rukweshongora chumwe ahabyeshongoro ebyabajurizi akatambi kasindika hamu kutugwa WhatsApp aha namba eya 0 mushanju mukaga
kinana na mushanju nshanju ni 528 kandi mukatambako mutebwa okutugambira izina rya kwaya yanyu na nekanisa aho murukurga ninga nobasa kutwara katambi akumuraye kwate ahaburebereza ubwiramize mukurgamu na ID eyumurashashurireho okuza kuba bamwe ahabahanguzi abarukosa Airtel numwimata star igana kinana ni 5 star mwenda hash otasiemu code eya 11 nshanju ni 5 runana 50 otasiemu na numuhendo gwa sente okweyanditsa MTN yemata star igana nkaga ni 5 otorane payments otorane goods and services na merchant code eya NV3 ningashi na V ishatu okutaho mukazano ako kusingura kwaya eshemerire kubaneruga ombakuristayo ninga abakatoliki omugishogu guruho okuma 2015 ebyo kwezo ko kwa gatano kandi umwaka ogu 2025 ebyona bahajirwe Pepsi Centenary Bank Equity Bank NSSF URA kandi nibishajikwa Vision Group nutubendeza obahanguzi onchirize mbase kuba nimpumura ukache ningaruka na makura gandi Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera umuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room na 17 ari Mbaguta Street Mbarara City ukumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga Itano, chenda na mwenda, ananina, tina events. Nito tuango muri burengero rw'izuba, abino muhereza bw'umurembe. Katochi, ino bunuzi bwayo. Katochi, kerya hamutindo. Katochi. Okurugera izoba abantu banje tibaregaruka kugire nakwa hamutima. Ryaguma binamashemererwa. Ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya. Echa katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ina chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho nukira guterwa umutwe guteganisa imirimo yawe ego buzima doctor koze somba zo gwa head aid okwerwa ko kubanza wabonoterwa umutwe head aid nekora juba ekutambira umutwe okoraje imirimo yawe head aid nekorwa aba Med World Pharma kandi tongozibwa ba National Drug Authority head aid neguzibwa mu maduka gona agari guzembazi y'abantu omwihanga mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguze bizigo kumpi container namba biganye sagala kufanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde kaibando omusajja ngobya olususulu nnemeseza amaka gula ebizigo wisiige ebizigo byonna biganye olususulu kulemesa amaka kikino gulo handi and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder efune mu maduuka wonna ne mu supermarkets. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference.
otweraronda piki ndungi ezirya mulembe ziranya mpora naryo nabirakani kazapiki aba Golden Choice Parts Uganda Limited abarashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera piki ndungi za roller zebe yasheku hamwe na spare parts za bajaji na senke wholesale na retail nka black pedals za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya piki na tubes omotypes zona za Golden Choice na Bosen Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UB Aero batteries wholesale na retail Comet oil half liter na liter 5 otebwa kumenya kika cha roller kirakoza za spare za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport na yabusha mpako wawe hona mu Western Region okushubura tera noti 3 23 nkaga ni 2 YMCA Comprehensive Institute is Uganda's first private chartered as a degree awarding institute that offers a variety of programs to equip the youth with skills and knowledge to succeed in their career. We offer degrees, diplomas and certificates in accountancy, business administration, decoration and events, clearing and forwarding, catering, fashion and design, cosmetology, journalism, computer science, industrial art, electrical installation and motor engineering. YMCA has also introduced a bachelor's degree program in early childhood development, plus a bachelor's of primary education and diploma in primary education. Registration is in progress at Wandegea campus and Buambo campus along Bombo Road. To apply for our ongoing April and May intake, contact the numbers on the screen. YMCA Comprehensive Institute, the first chartered private other degree awarding institute in Uganda. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Today we are at Lukman Primary School that's located in Kauku, Bwerenga, right by the lakeside. We have a happy customer who paid for her daughter's school fees. Nuru wanamuwanguzi era agenda kusoma guno mwaka gonna MTN Momo esasudde yo akolegwa akusoma. Ngasasula bitundu nendeta nensasulako nasigala nga babanja natuko kuwumula nga tannamalayo banankisa bibadde byangu nemwebale nnyo mwebalira mpulira nga essanyu limpitidde naye mpulira ate kati nga kaba bukaabi mu mutima mwebale nnyo mwebalidda kulanga nze muwanguzi nakonde nooku. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. Omubare gw'abantu abarukwata oburwaire bwa mpox mu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nibagamba kuba bafire oburwaire bwa mpox n'obujanjara buti okuhikanira kimwe n'omuntu owayerekire omanyiso n'obubonero bw'oburwaire bwa mpox nkorohererwa ha mubiri okwata ha bintu ebirikozi bw'omurwaire ninga amaizi agakorwa omu mubiri gwe obu nibwo obumanyiso n'obubonero bwa mpox okuhemba omurro orohererwa ha mubiri okuhamani omagara gona na n'okuzimba enturugunyo okuntu kubasa kwerinda oburwaire bwa mpox yetantara okuhikanira kimwe omubiri ahagundi n'omuntu okeberwe kikahambwa kuba ine oburwaire bwa mpox yetantara ebintu byona ebikozesebwa omurwaire oyine obubonero bwa mpox guma naabo mu ngaro orukozesa sabuni n'amaizi ninga kuguma n'okozesa sanitizer tunga omubazi okutsirika oburwaire bwa mpox waba ori aharitezo gwokubukwatwa wakureba ninga okateekateeka ng'omuntu aine oburwaire bwa mpox tera ha namba etari yokushashurira sente not manana not emwe not mukaga ningo tsindike message yabusha aha mukutugwa your report ahari 85 not obutumwa obu nabukureterwa Ministry y'Amagara n'abakwatanisa n'ibindi bitongore iri zuba nza kutayire cyaro moviti utosha kakuba kuriyo kwesima no kushemerwa nebujumana oyuzeze rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazombane z'embaho kwokundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita omu kicupa kimwe enganda zoona zikaziranira hamwe kusharura emibazi y'ebishaka y'okunaabisa abaana baabo omwana naabasa kwesiga moviti habo jerry aloe vera ninga she ovacado papaya moviti okweyesiga izooba lyona.
akakiiko k'okuteeza obururu nikamanyisa abanya-Uganda mwena kukarukuza kushohoza amazina g'abateezi b'akaruru okuruga 2025 by'okwakana okusia 2015 by'okwakataano 2025. Akakiiko karukurabira omukashare ka 2006 eya Electoral Commission Act nako kushohoza amazina g'abateezi b'akaruru okuruga shahi 2 z'akasheshe okusia shahi 12 z'omwabazyo omyanya yona eyokutereramu akaruru omwihanga. Ekigendererwa n'okuhamya ebihandiiko ebikukwasireho ebihikire kandi n'okuhamya abatarukuterera omu myanya egyo hamwe n'abafiiri. Weno wayehandikisize akashanga izina rye ritarimu nayikirizibwa kwegambaho bakamugiita omu rukararooru orurukuza kushohozebwa okuruga 2016 okwakataano okusya 2026 by'okwakataano 2025. Ebindi ebirukukwata hakuteeza akaruru bishanja ha mutimbagano gwa Electoral Commission www.ec.or.ug ninga ahari buri offices zona omwihanga. Are you part of a talented Catholic or Anglican choir? Sing for a chance to win cash prize of up to 36 million shillings in the National Martyrs Choral Festival 2025. Simply register with only 100,000 shillings. Using Airtel Money, dial *185 *9#, enter code 1175850, the amount and customer reference. For MTN users, dial *165 *4#, select goods and services and the merchant code NV3. Share a 3-minute video of your choir singing a hymn together with your payment ID to our WhatsApp 0776 877 528 with the choir name, church and diocese before Wednesday 14th May 2025. National Martyrs Choral Festival 2025 is brought to you by New Vision and its partners. Nze nfunyemu ekyomugaso okuyamba bannange eri ku kkubo. Nsooka kukola byonna bye bansomesezza ne ndyoka mmatira nti omuntu anfuddeko oba mulamu. N'olw'ensonga eyo nkubiriza bannange bonna abali eyo bwe muwulira omusomo nga guno nga batusuulidde ne bagala katusomese ababboodabooda bano babeeko nabo kibayamba eri eggwanga, mbakubiriza mujje mutwegatteko tusobole okubanga naffe tuyamba bannaffe. Prudential. Let's face life together. Tuli nawe. Omumakuru g'ebyemizano tiimu y'abaana bato abiruki okuruga muri Mbarara City ababiri bajwekire empaka zo kwiruka eza primary eza rurengo rw'ihanga ryona erizoba yagaruka erikuruga omuri district ya Kabare okurugerera ahabebembezi ba tiimu bayireka okwetaba omuzano egi nikyongera okubangura abegi omu byemizano. So tushikire Kabare timu ekozirege kandi ntwesiga ngo baheza kutaringa results ninga kugitaje results ntuza kwata umwanya mulungi kandi abana aba abinjo mu rwego mu rwo kubanza gwabo kuza harengo rw'ihanga bafunire experience ninga bafunire challenges nano manyirevu oba kubasa kuija kutiyambisa kugira ngo next year ningoma kuguru kwisha tubasa kukoraje munonga kusimba kutora kukozire hati Mbarara City Education Department John Kwalingambira abantu kugira ngo turi omu kitongore cyo bwegese n'emizano kandi omwe no shanga ngo abamwe amashomera gandi nigenda kwetu kugira ngo gari ahansi y'ekitongore cyo bwegese akebye emizano bagira ki bakiyaho kukitwe Mbarara City twino kwesima kuhango kureba ngo ebyo bwegese the cognitive part to respectinga kandi na nebye emizano nabyo ntubi respecting kanyoeri dawaba ni experience y'emfuneremu no kwiruka kutayiminga kandi experience yaje yes muzane jinye tuyamba muno kandi netukora abanywanyi kandi tumanya bindi kare ashaba shafra change the certificate.
ubwo turikwetebekanisiza okujaguza ekiro cy'abajurizi Vision Group twakureterera ecy'omutano aho group erasinje mpaka zo kweshongora ecyeshongoro cy'abajurizi neja kuhangura ebiconco ebarirwemo miliyoni 36 empakezi zesirwe National Choral Festival yahanditse orukushashura emitwaro 10 ezo kuhanditsa kwaya yanyu mwe kwatakatambi akeda chikishatu muri kweshongora kimwe habyeshongoro eby'abajurizi akatambi kasindi kaha mukutu gwa WhatsApp aha nambe ya 0 kinana na mushanju 528 kandi aha katambako mutebwa okutugambira izina rya kwaya yanyu na ne kanisa aho muri kuruga ninga no basa kwata katambi akumuraye kwate aha ninga no basa kutwara katamba kumuraye kwate aha bureberezi eyiramizo ryanyu erumukurugamo na ID mushashurireho okuza kuba bamwe omu bahanguzi abarukozesa Airtel mwimate *185*9 otasiye mu code eya 11 5 850 otasiye mu na n'umuhendo gwa sente